pozdravljeni. Čas je za nogomet. Sliko smo v Ajdovščini, kjer se bo kmalu začela tekma 31. kroga prve slovenske nogometne lige Telemach. Na mestnem stadionu Ajdovščina se bosta pomerili ekipi domačega Primorja in lendavske Nafte. Že nekaj časa govorimo o tem, da so Ajdovci tako rekoč na nikogaršnjem ozemlju, tako da ta obračun z rezultatskega vidika za njih ni tako zelo pomemben. Na drugi strani pa lahko pričakujemo, da se bodo sneli z verige varovanci Jožefa Božika, ki pa so v krčeviti borbi za obstanek in posledično bo več tekmovalnega naboja danes za njih. Poglejmo si, kaj se bo dogajalo v 31. krogu, to je seveda otvoritvena tekma. Fogec prodira Maj Fogec, Fogec za Rafija, Išak Rafiju. Najlepša priložnost na tekmi za enkrat, Išak Rafiju do posesti, Išak Rafiju, desno vteka Mirko Mutavčič, žoga pa za Harisa Kadriča, Kadrič brani Mauricio. Haris Kadrič z nevarnim strelom, izkazal pa se je Žan Mauricio. Hiter je Amadej Marinič, dober pobeg zdaj tega nogometaša po levi strani, Marinič na desno, Pirtovšek, Rok Pirtovšek za Salaja, Salaj, Brkić in gol! Dragan Brkić, Nafta vodi z 1:0. 30. minuta srečanja, sjajna akcija Lendavčanov. Vse se je začelo pri Mariniču. Napad kot iz nogometnega učbenika, Dragan Brkić pa igralec, ki je polizal nogometno smetano, njegov drugi gol v tej sezoni, drugi tudi na zadnjih 3 tekmah. Josip Posavec ne bo prišel do novega tako imenovanega clean sheeta in veselijo se privrženci Nafte, ki so opravili približno 300 km dolgo potovanje. Dobra podaja Salaja proti Brkiću, ki je z neposredne bližine seveda našel luknjo v oklepu vratarja Primorja. Salaj, Marinič, Amadej Marinič, Dragan Brkić, znova Marinič. Marinič pred vrata, priložnost za Nafto. Po strelu Pirtovška pa žoga prek vrat. Potem Naftašev, krasno Brkić, Dragan Brkić mimo vrat. Sjajna kretnja Dragana Brkića mimo 2 nogometašev Primorja je švignil, vsaj zaenkrat. Marinič, Tojčič lepo na levo, Salaj, Salaj, gol! Salaj, 59. minuta, Nafta je podvojila prednost. Izvrsten zadetek Salaja, 3. v letošnji sezoni zanj, in nogometaši Primorja se bodo težko vrnili v ta obračun, kajti vemo, kako organizirana je danes obramba Lendavčanov. Nova krasna akcija varovancev Jožefa Božika, Sabolč, Salaj pa je torej kapitaliziral vse skupaj s prekrasnim zaključkom. Sicer protesti gostiteljev, poglejmo še enkrat, Tojčič na levo proti Salaju. O ofsajdu seveda ni govora, Čoka pa je bil v bitki z enim izmed svojih čuvajev. Haris Kadrič, Kadrič do strela. Mauricio pa je dobro ocenil, da žoga leti prek vrat, vseeno pa udarec iz kota za Primorje. Bešir, Fogec. Išak Rafiju, Murillo, brani Mauricio. Velika priložnost za Primorje. Bešir na Harisa Kadriča, Mauricio iz vrat, Murillo pa potem do zadetka. Gol velja, Primorje je prepolovilo prednost nasprotnika. Zdaj pristna začudenost na obrazu Žana Mauricija, ki meni, da je bil pod prekrškom strani Harisa Kadriča. No, Roger Murillo pa je izkoristil dano situacijo in prišel do svojega prvenca med slovensko elito. Primorje ima zdaj 10 različnih strelcev v prvi ligi. Žan Mauricio tudi do rumenega kartona zaradi protestiranja. Jezi je dal duška po tej sodniški oceni, da ni bil pod prekrškom. Vse skupaj se ni zgodilo v 5-metrskem prostoru. Ulič potem še enkrat na Rafija, Išak Rafiju pred vrata, Murillo, brani Mauricio.
Sijajna obramba Žana Mauricija, ki tako ohranja minimalno prednost Nafte. Dedić, Dobnikar, Miha Dobnikar pošilja žogo Kadrić, Murillo in gol! Gol! Roger Murillo! Kolumbijec je danes razprl krila, 93. minuta, Ajdovci uhajajo izpod giljotine in kakšno darilo je zdaj rezervist Primorja poslal Domžalčanom, ki bodo danes imeli možnost, da se zavihtijo na 9. mesto. Roger Murillo je poskrbel za to, da je Primorje ustalo od mrtvih in težko se bodo z današnjim razpletom sprijaznili varovanci Jožefa Božika. Kaos vseh kaosov je nastal pred vrati Mauricija, Pihler je slabo izbil, Pirtovšek pa je Murillja spustil predse. Nik Ermol, na koncu ste danes prišli do točke, nekako potek tekme ni napovedoval, da se bo to zgodilo, ampak ustrajali ste do konca in na koncu bo verjetno ta točka zelo sladka. Ja, mislim, da ni lih teklo po naših željah, ampak na koncu smo spet pokazali naš karakter. Borili smo se do konca, to nas je nagradilo in res velika točka do cilja. Ste vse skozi verjeli, da lahko nadoknadite zaostanek 2 golov? Ja, v bistvu že med polčasom smo rekli, to lahko obrnemo, če smo pravi. Dobili smo še en gol, malo se je zalomilo, ampak na koncu mislim, da smo pošteno prišli do te točke. Hvala. Mr. Jožef Božik, I believe that you already smelled 3 points today, but at the end you didn't secure a first away victory in this season. What happened in the end? Nothing special. I think Primorje had maybe one chance in the first half. Until the last 10 minutes we controlled the game absolutely in the defensive and the attacking part. We had the bigger chances, the better chances. Unfortunately we cannot close the game with the third goal. And you know, in football it can happen that 2-0 is always the most dangerous position, because one goal can bring the opponent back to the game. That's what happened, and of course it was two goals. I don't want to talk about these goals too much because it was a long ball, a rebound in the 16th. The first goal was, I think it was a clear foul because Kadrić attacked Mauricio, not the ball. So it's hard to talk about these 2 conceded goals. We deserved the 3 points. We scored 2 fantastic goals, but this is football. Yeah, you already mentioned this situation. Mauricio was very angry with the referee. Do you think he was under foul when he conceded the first goal? Yeah, of course he's angry. Kadrić shouldn't finish the game. He made 10 fouls. Every second foul was like a yellow card. So he should walk into the changing room at the halftime with a red. That's the truth. And at the end he killed Mauro at this long ball. They scored. This is what happened. Of course, Mauricio is angry. I think they had only two chances to score. In the first half, 1 shoot, and in the second half, this header, what Mauricio saved. Maybe after a rebound, they had this crossbar, I think, but nothing else. And how hard will be to accept everything that happened, especially in the end of the game? No, now I cannot accept it. This is, you know, I can look into the mirror, but I hope everybody can look into the mirror after that game. But what can I tell you? We keep going. We have 5 more games. Now we have 2-point lead against Domžale in the 9th position. We try to keep it. I'm really happy about the team, the performance, everything. Of course, again, we played on Wednesday against Maribor. Maribor is playing on Monday. We played on Saturday and 3 o'clock the first game after the Wednesday game. So, you know, it's not easy to perform next to these circumstances, but we will do it. And despite disappointment, there are a lot of positive things. I believe when Brkić scored, we saw a really amazing action from your side. Was this maybe the best goal of Nafta in this season? It was like on PlayStation, like on FIFA.
Yes, as I said, I'm really happy about the performance of the team. The last 10 minutes, what happened, I cannot talk about this because there was a lot of decisions what I cannot accept right now. But yes, about the game, how we played, we were absolutely better team on the pitch. But on the other side, we have to close down the game. After 2-0, we have to score the third one, and then no question. In this way, against Primoria, they are a very aggressive team. I know the situation when Mr. Andjarkovic changed in 4 strikers to forward. I know exactly that they will play with long balls. We would like to react on it. Our main plan was to change Dragonar into Božičković position against the long balls, but unfortunately Tojčić injured, and we have to modify our decision. And probably it's not a secret that you will be a big Olympia supporter today. Look, I'm, of course, this is a game what Olympia has to win if they want to be champions also. So this is important for them. And if I check the strengths of the teams, they have to win. But mostly I care about myself and about my team. We will play against Domžale one more game, so everything in our hands, and we will keep fighting until the last round. Thank you. Thank you. Milan Andželjković, danes ste se v izdihljajih srečanja prigrebli do točke. Glede na okoliščine, glede na potek tekme, mislim, da ste z njo lahko precej zadovoljni. Ja, prvo bi rad čestitil Nafti za dobro odigrano tekmo. Ja, na koncu smo zelo zadovoljni. Pomembna točka v našem cilju, to, kar hočemo. Ja, imamo zdaj v naslednjo soboto Domžale, tako da moramo se dobro spočiti in gremo dalje. Imeli pa ste danes res dober nos za zamenjavo. Roger Murillo je dosegel 2 gola. Očitno Primorje dobiva novega napadalca, na katerega se lahko zanesete. Roger je kar nekaj cajta z nami, je res dober, trenira pridno, zavzeto, tako da to vse zasluge grejo njemu. Ni težko priti iz drugega kontinenta, se navaditi na neke nove stvari, tako da veseli smo zelo za njega, upamo, da bo še več takih trenutkov in srečno dalje. Zdaj imate tudi 10 različnih strelcev v tej sezoni prve lige. Koliko zadovoljstva lahko recimo poiščete v tem? Ja, nisem vedel za ta podatek. To je zelo dober, ampak ne glede na to, hočemo biti še boljši, hočemo biti še bolj dominantni in tem bomo strmeli. Zdaj, kot ste rekli, 10 različnih strelcev ni slaba stvar, tako da smo zadovoljni, ampak bomo delali še naprej, da smo še boljši. Lendavčanom pa verjetno lahko obljubite, da boste dali prihodnji teden vse od sebe. Seveda, tako kot sem velikokrat ponovil, 3 pike, ne glede zdaj, kakšno je stanje na lestvici, vsako tekmo hočemo biti boljši, hočemo biti bolj dominirati in tem bomo strmeli in normalno, da gremo na zmago. Najlepša hvala. Rok Pirtovšek, dolgo je vse kazalo na to, da boste prišli do prve gostujoče zmage v tej sezoni, ampak v izdihljajih srečanja ste si dopustili 2 napaki. Kako težko se bo sprijazniti s tem, da ste izgubili 2 pomembni točki v boju za obstanek? Ja, zelo težko. Imeli smo zelo ogromno tekem v nakupu. Ta je bila še zdaj zadnja v tem nizu 3 dni. Ja, imeli smo vse pod kontrolo, potem pa res padec koncentracije in na koncu 2 neumno prejeta zadetka. Ob tem, ko ste prejeli prvi gol, je dal svoji jezi Duška Žan Mauricio, ali tudi vi menite, da je bil pod prekrškom strani Harisa Kadrića? Meni se zdi čisti prekršek, zdaj ne vem, kako se je sodnik to videl. Igralec sploh ne gleda našega golmana, gre v njega. Seveda naš golman boksa, ker druga ne more narediti te situacije in potem iz tega pade gol. Ampak ja, sodnik se odloči tako, kot se je. Verjamem pa, da boste danes veliki navijači Olimpije, vsi nogometaši Nafte. Ja, absolutno. Današnjo zmago bi se odlepili malce na 4 točke, ampak ja, do konca je sedaj še 5 tekem, 6. Igramo še medsebojno z Domžalami, seveda upamo, da danes Olimpija zmaga in ja, gremo do konca. Hvala.